esua wono de okosua economics enu nti eba ne sikasem wa papa yi wonimu ye papa wura kwa me pianim wade atu dwa ya wobo amane echem se mprempren ya ye kasei enioma bi wonu mu enkoye ya sore ya so ana sikani o maimu ana sei na wase ya yankasa ya tikrom ha sei no ya ntutuye bi ni aso bi ntutuye bone nti ana ama ye ho akire yan ya sesei ya dani yani akire mu ewo International Monetary Fund kwa purposes die yanimu ane se yatam chance kokura chechira santan IMF yaba unsa bi si bi na ufa gare ene anwa yaso de pa anwa kam hu ye wo kwa kwasra de ka abaje nwa gu beans ready ya purchases anwa ya ji anwa so chi agusu ya begobe na wasi saade no se yanhwe ye pa wo kroma se ya ye bewie samu akuni adu ye betete apansam se kontebe na wodinani a kire Ghana koko board fo so na koko board a wo kwa wagina dane se wose empanifo wo koko board shut down fa ni ma papa biangu akwamu enhwe se koko ne tono yanka se benya ye sika de to se ne be ya sika no enkwankwa ye kwasi buro ni sika dollar ibi wase ukopiebu ewo Ghana koko board wa wampanifo ennante dacha akwa obi maso kope bosia ekope sika wo hono mwansa ena omo de abeto koko ade afri Ghana akuafo ansam ho na wose saade we eya mambofsam ya se yanhwe ye pa wo krom hanom se ya ebe ha dwen papa wose ono de wahu no waka de wate ena waka se juma wo mu die ewo koko board no de a ene anya wanwa se ya tempenten kwa ete so ho metue tue tede akwa ahomache America wose awasempanifu hwe ye papa na wasa tekura se yesu kopie bu ogoko board wodo a wo mu sika kura asa wo mu sika nsu wo mu di sika no wo mu ayusu ama sika no kaya nipa aka ne tu nyina esam anu nti wose wo ka kire won papa se so man to nneoma yie na sika no ba bia esafata ese ya de to no wo man to no ma hihye sika sam ye kokoko board wono a kokoko board ye tikrom hanu na dworoga ama kokoko akuafo nso na besuo enti se yanya nneoma kokoko akuafo wonom ena nanti free abnasia kwa aponye nanti atuntumre mu kokoko kan se afu ahudro mu achi a wono wodi koko ba fie no omo ho nkoka adwa mu akoko akuafo brapa wo kroma wo makwan krampo no enya enfra enti abane sese wakọ fa koko na begu apaso anda no ahata aye ni bibia na se wakọ akokareda wonya sika ebe ha adwen ye papa anunti ene wo tu koko bodofo fo se ebe ya wo mu fa nyoma papa enwu akwamu ho wo mu restructure enanu ada yesi ye kwa IMF nti restructure na bam ye de nyoma tututu ye anunti wo ka che koko bodofo so se nuhuya nka woni teacher anunti wo monyira mo ho na emfeti ase ya wo mkeka nyoma ensisi ani na munya abosia bo bebrebe no eno de abo man ni kurakura mu odi tu dwa ya wo ba mane chem se u be pia mu amanti aseman Ghana wo se dollar no woni sidi no anya nyonko enya na danfo kura ne dollar no abaya ne san na baba ne san ana sidi betumi aka se menyonko ne dollar dabi dollar wo nanimu bebre a chan sidi no enti se sidi no wo buni passe je se ship so flag and teacher se sidi na bra papa e wo wiase a wo bai ene Ghana wo bai wo sidi nyina ankamfu no wonde ode sobo no e gbo agwako bodufo bi enka yesika no anankaja wo mu sonso ho na komunya bi eduto koko a enka se ka we sidi ne betna krom ha na so mo kopɛ dollar no mo de akwa koko afri akuafo no mo be ye den ena de biara da sidi eho enkonkɔkyere no enti na sam a wo kan yetia wo se Ghana ha se no bra no ewo mote ewo asekyere na asekyere baako eni
How can cocoa board be almost bankrupt when all they are doing is taking money and buying cocoa from the farmers? Maybe we should restructure cocoa board and then forget about this idea of borrowing billions of dollars in anticipation of cocoa sales. We should syndicate CDs from our banks to buy our cocoa so that the income from marketing cocoa accrue to our banks domestically, not to foreign banks who are giving us dollars. When it comes to the most efficient body in Ghana to raise money, dollars for us, it's the Bank of Ghana, not Cocoa Board. We don't appoint the director of Cocoa Board for their expertise in borrowing foreign exchange for us. Ghana the Semamba. Ebanu sikasa montoto ya wasua ho ade wa kwadare mu papa. Owura kwame pianim ene yete ne nkan. Ma yanko yanim awanapa no Ahenkan Kasiebo nim wona wo de wadwenkyere efa 0594 841044 so 0594841044 wo de fa so ba mekenkan ede ama Facebook ni YouTube nso ya demo live search Ahenkan 93.3 FM ni ya capital letters atwa kase uduru ho no ahwiegum anapɛ menya bre na makenkan ede ama yanti yanita ensi amanyosem so emwe sese ye kase titna ni Adema Council of Elders ya wonom ewo new patriotic party NPP amanyokuo ni mo eye owura Hackman owusu ageman wode kwakwabo kese pa tandele mutele ena dia ma wonom a media me wa ha camp A camp B atadwe atopa me wa kiss me wa ha wasiso ma nya de omo kire wa krom ha se ni kiss ni atopa ni BMW no a eni asamara nko wasise se omo de ni omo agu akwa mu papa ya wa mo hwa se nyame ya domo a abatu ebekoso ewa manyokuo ni mu no bibibia betumi awie mu de akofan empembre ya kase wubusa se abatu obe no no wonte ye aya ka ho asem aka se no etu aheni asi ahemfu a wo NPP amanyokuo ni wotadwufo wa matede so ma angwa nkoye sikasam de a ene enkabe koyie papa se nipa bebre beye du kokura baburudu ane omuso wo mo pe eye franka atu ede ama NPP amanyokuo no entembrembre ya kase de chese kofo ni abre papa Dr. Alhaji Mahmudu Bamia kura de ka ho bi ono na ya BMW no ena asen central rashe bedwani Kennedy akompra kwa Japan wono so ka ho bia so na ya kiss no alankwadwo kira matin GTP man ono so gira papa ya akuafo dono wojira wani wanu wojira wani se wo besisi signboard ewo omanga ni nchuori ni zigizagam Dr. Afri ya koton so gira mu bi esensafo apoku so gira mu bi o eni page na gira mu ono mo pa Frank atu ade amamanyoko de adoso papa na safo we nyina da ana owura yi ka kire o me kire owura Hackman owusu ageman ka kire o mo se o matitafo no wamo muta o machi supporters no wamo mfa mu nsha kukua mu nkasa nkire wamo se papa ye petobe ene sabe atenia ya mpia to bia ewe kurom ha empe bebre ye kwa kwato ababi se ya dia watai alankwadwo kire matia chi no dia watai eya Mahmudu Bamia chi dia watai we ya chi tai we ya chi no ene eja wo kan hwe ya wontie wonte kutu no watebede enu nti die be pia firi no ma babia watutu gumu sana wasa ade na esai party pa esai party no mo chechero no se atanie ene empeto ekwaso trena kwa ba mu a enya ade se yebeto aba na wie na asumdue ebefa ne ntoma papa afra enu ntina sam a waka gina ne se wo mu amusu wo mu gina no ene wo mu hwe yie wo mu ne wo mu di o machi no enkasa se abatro no mo kwa akoto no yempa atemnie mpa yanto ato bia ayampa ato de ya pa ho sado enu nti senya be yanka bomu ene ahodaso bi beba amanyokuo ni mo no wo mo hwantototo omonioma eye woto ane nsamso biema no wo chem se yaba no Council of Elders ya wonom ewo NPP amanyokuo ni mo a wonom dwumadie nyina ne se mbehwema asundwe aba pari yo ne kasade wamuntu amukasa mu nchine kakra na ekasa ne nkoye tayo nkokeka enko wo bia
kasa no yatumu nchina emu ya da se wudi banku na nchi ni want me ndi na yatayo anu nti omuntu amkasa mu nchina eye council of elders fo no so wamo botai ane won mususu ya ne se bibibia betimi akoso toten na aboa ema primaries no akojojo embrembre nipa beye edu any achire na akwa form so ya nya asem ketua na anu ada elections director of elections de ma any people amanyoko ra ni makobe ebe chire mu ha enu nti na asem wo kenya da se enkofo ba be form so pa kofo ba be chire se wonum enya franka no mbetu enu nti wo monka sanche followers no fellow Ghanaians for no omonka sanche mo sane ebe ya ajobra obeba na empo sanchi wa shubi ba ne yesi ya to aba na ni ehun sa asumasi ka na dia kompre kwa Japan ena ewi ni a na ya hunu sane ebeka bawomia support no abeka Kennedy ho yaka alankwajo chematen dia abeka Kennedy ho yaka ESN dia abeka we ho yaka we dia abeka we ho sane be ya adwuma no enkonkwa yetare. In the period leading to elections and selections, always controversy arises here and there. But I think the fundamental issue of the solid cohesion, the party, is not compromised in any way. And that is why we as elders are talking to these aspirants and asking them to rein in their supporters so that we do these elections with utmost decorum and also that insult and devoid of all acrimony and insult and whatever and the rest. We will hold them responsible for the utterances of their supporters. We will not let them go free. Make sure that you call your supporters to order. The unity, the cohesiveness of the party is not compromised in any way. We want to stay together. We want to stay strong. We want to stay focused and we want to see and tout the achievements that we have done. Nipa wotini kai ayetitinani adema ani pipi amanyokuno wamo council of elders abedeku aja wamo hwe ekansam esigina ye ewo amanyokuno emu eni ebibi ni etimi ekokonsort wamo sempanifuo amadwenche ne senti wono na ye mo chairperson o enti onimnia wa kapa Ora Hackman owusu ajeman ena Ghana de shimamba yate ne nkano na yebeku yanim ewa na panonsia Ahenkan Kasiebo no emo ansa ne yebeto aso ma menka asembi enchro water is life ensuo ye nkwa na ensuo ye nkwa no nkyere se da bia na wunum suo bia ya etese aware ya si o aware de ye enso nkyere se aware bia akọ aware bu atum se ebekun unya aware no kra no ade ne ebekun osro aware the Bible say ye party me ko bi obekwa ko wuaba ne yetete ha killer gas ne egu ha enu timesra wa water is life ye no kre nanso nyansuo bia ne anum nyankwa rich drop natural mineral water ya budunsu eno de wonom wa water is life asem na ye ka no eginam pepepe package ne cry nice unse ensuo bu on ma onom ahom o te se ye ahiafo no a yempe nyoma basa ni yempe nyoma basa ni fi no a yanom pia water cry ya feeling so ne hwe texture no se ye wesra cry ya nom cover na afia ho no kra na ensuo digum no unse bi won ma package ni nya fe enti wa wonum kra no atim se ensuo die hwe din no kra na no ensuo bia no obi no mi hwe din edi asori din da so ye yara enti misra wa rich drop natural mineral water no pebinum na ebua papa chese old serve ewa yase apuntu obia wedding engagement deben se kra de bi mu anya lucky ama mutimi celebrate birthday so mutimi bodwa edi birthday party enti misra say birthday party na wo ye di bia wo ye bia make sure say nsuo no rich drop natural mineral water pebinom anya wo ton so no misra wa sa wo kwa akoton nsuo no aton a bisa say rich drop ana rich drop natural mineral water packaging ni nice unhuntroye ni ye unhuntroye ni ye ba kubu won ma unhu entroye ni nyina pepa
into ensuo no kura say ye de dan na yes unhunu mpo no wakan ehunu de wa ho rich drop de entroye no kura ye kama ma opese o kan bibi wo ho a obekan ne kama mesra ya de wadoso na bebre ye nya free nsuom se pia water na abuse etwo enti nko obi hye ne dem one man job nu o twaton ti yade ye bebre a chichichi nipa bebre ye nsuo na adoso no se first na nkeja nsuo to ane aso ne bi na ye de asi eho kulam na bekọ na kula nsuo gumu a jai me nana ayi kokra ni kula de bia mu nsuo nyunyunyu ene ye jai ye se no pia water enti pia water nso matwa gumu a cho na chese yade adoso wo krom ha ti be se o to nsuo anomo a enya rich drop natural mineral water forget it esanse nsuo we no ehun te papa be ukọ ba bi omo ye no nso a hygienic standard enunti mesrawa eya na wahwehwe wo machira kwan ewo aya achem abuabu peace town eho factory ni bi wo ho kaso asipi nso ebi ewo ho domo ya se ukọ ho no mo ben ho no mo nso a ubenya bi ato anomo kama upeni bebre ato a 0241 666 508 0241 666 508 ana 0555 250 872 0555 250 872 Nene rich drop natural mineral water and penifo ntwetwe nkomo makacho senso emu de papa kroje sa ensuo yi Food and Drugs Authority wonom agiatum FDA for won magiatum se oye no mo so de omunya de wo atwere odua no essensanse a na chese ekwan no emu da ho emu atene enu ntipe bi enom rich drop always rich always pure Ghana de shemamba ma yantua Kasiebo no eso ya toaso ne ade ani echirem ewo asin breku ya eno ewo asin north ne mpatam wo ye boawura asin north ankasa asin north afimpinu ene aduonu abatro ne yakwato ye no ebusia kokra ye nkombra yetese yatoa ba ne kura wie ma mrahye bedwani owini sabra no 2020 no onimanyafo agyachi kwesi chese onu na wawi nie ahurusie na Parliament House santan enanu ada krampo a yaji omu nyina tumu aso no oka ho bi enti anim se akire din ya hono mo na esi obi ade akokọ to se owura agyachi kwesi onye Ghana ni mapa onye Ghana ni people enu nti akọ challenge no se papa no oye Canada ni ti Canadian passport ebi kura no eni esi yemfa ani yani mienu wei enhwe toam wodi wani ukase wodi two we be hwe toam a eno be na wani prunsuo tatata ya de ba ko pe ni achi ba ko ni se nya de ahwe toam enti omo se papa we pese wodi na ni mienu nkuruwa ni nyina bi nkuruwa ke odi shop etwa ba kum na no so de enye yesa Ghana mamramu onso no se unya Ghana ni people a upe dibre bia dia unya mepe kwan akọ unya enu daji sa kopa hu achika se Canada passport no na se Europe passport no kram UK passport me mpebie monye ene de ekwan ni mu da ho yesi papa de wampa ne hu achi ansan wa ba krom ha so pe MP adi enu de hwehwehwe mu na anu ada na tamu no bai se owura agyachi kwesi ba ekra ye ntwa ni din ya fa red pen ye twa ni din mu a ye wo school no ni ye twa din mu a ye tumi ya nketenkete se ya ni ye twam enti sa wo pedi ni kura bokura unhunu no wabo sabi pepe na Supreme Court se ye nye sa enti ase wo pegana bakwasem mu kura no papa ni din ayira untimi nka former MP ana chese wo ni din a enye ye enti se sa na ya no na omka sa asem ni wiye no ene Parliament so ama kunya no adampan ema sesei enche bia by elections no ebi bekwaso ewo asen north ne mpatemo na anumo ana de hye bia te asen north ne mpatemo chese
eka ba election bi amba krom wa kwamu new sank of ani anwansa enkofu ani atipempunto wa krom ha ebi mu chese ase not wo ma kwan de enya enya kra eyenkwan yanke enkase kanchi ni mokonim enya kura nanso wo motese ba election eba honiti yase contractor ba site ya obuga omunum ni se ankreba wo munum ni to sapeti kakra gugugugu so a enu nti atadwefo wa ade hye so matede omoyamu ankada bia se yansi esanse mpuntu abo wo mododo aden na brekufuo asen brekufuo ne mpatamu de empuntu abo wo mo ebi di tujo mo chese enyo momama esanse mo tibi wa kumawu se asuomu na nkofo eyi kwan enti anya wanwa se womo nso nkofo ba site ya womo be ya womo chese kwan da 2020 ton wo bianka kutunka bedenka na afa na panifo hunu sade wo fia wo yenti womo ba ye kwan no ebi kura de adi tudwa se jachi kwasia se ababi bewu aneso pa na omahunu se jachi kwasin oye Yesu Kristo se ne Yesu di ne nipadua ene ne kra beto wo ma eganafo ne obia no wiase obabia no sabi papa na jachi kwasin aye sepa se ya kwana bra se ya be ba election ya be yi akwan de wo se omuni oni Jesus chese enframa bia form ntem oni Jesus ya pepe ebi kura de tudwa ya no wo mu kire mu se enti no mu busa kwasanyo enti si anya ba election ewo eye asen north ne mpatam ho a enti kwa mu de kwa mu nsam fata empuntuo ana by election here yet tibi say ba ekwan de number 1 kuma wudi ye hu bi ye gu ya ma ade achin ba bia woni ndia se ye gu kra ko ne yo na ya kama ye to aba ne we ya na esesa ko ye no de e ka ho 4 to 5 years and I moje kwan to say omo ye de but ye hwe omo ho keka na ense dan ye de enko tu environment by election by any ye hwe say ekwan omo betumi aboa no mo ye de omo twa agusu de ame tractor started in the year 2020 but could not finish on time. The work has been progressing very slowly because of lack of funds. You can see that now the contractors are gathering momentum and they are working very fast. Today, if you are seeing this, you shouldn't be surprised. It is because of the by-election. That is why they have called the contractor to come work on the site. But we should give the glory to Honorable James Jechikwesi, because if it is not Honorable James Jechikwesi, the road will be, the contractor will not come to the site. Bawuti wa monkai aye adishie bia wonom ewa Asen North abatu ampeso so ewo mfifi mantam no emo. Abusua kwafa show mayenko obi manso e. Obi manso aye kono yese wonu masem no ena kire sane awusitie wonu masem so ogya wom yesi anchi anu adi nchini di mako. Obi anu ayinika ema sese watwirim. Ukopia mo USA manum a ebrono baako state baako yafra wonomo Illinois na honomo no ena assembi asi wo honomo yase abrantie bi wanya mfie no be ya duanan 40 years Timothy Blackfink abrantie sese ya ka se watwirim ya jeli no be ya emfie no pare be ya 9 ye kire kura na ne boni a wo ya ni yida wu obi akobọ ne yiri tuo obi abọ ne yiri tuo so ono ana bọ no se de ben ya bọ ne yiri tuo Rebecca Postal Blackfink engwofo kuradin ewo wiase eti Rebecca ani Timothy mamenka ne sai be ma ne di Timothy na oba ne Rebecca ne de abo di tuo akunu ya aposifuo ehwehwemu na womo nso akwa tese yese abrantia no awanya 40 years Timothy no edi agro no wakwa so wono pa de ne yebusa no se mfonso kese pa waye wabrabo imu ni asetena imu a eyede ahia a obeka so wakogina kwogina asofo mpanifo ne abusua nim ka se meme ware meyire
eye mistake kesia pa waya ne so wie kwa wa sere ne se na nasam ya wakokan yei abusua ena owuo nso ebeto so no eni wawu ni mabrochire aposifo wama ni nemu ahwehwe nsam ni mu a ahwehwe mu a omuhwehwe mu no etie mu ewo empatamu ho ba bi omote oyire ni oku omota ako wamutaye sei wamuso omota ekopa eni empatamu de omaje omudin age wudin Timothy ni age wudin Rebecca yesi jai empatamu de enkwafo ni mu omo kakra enti yakwachi abrante ne yede ni ko gina asem dibia eni ebusa nsa abrante wo kai se wankasa waka se ade a wa ya wanu hu pan se ware wo yire wakanda ena so wakanda no no de ofa na agro nya se na nani abre bia sa ena omo se abrante wo na hukun wo yire no na wo se ye nyam na mekunu o me yire me don pa mentimi nkunu hwe nanim antu ni tuo abusuan yankwamra na abrante ya ka se ya jeli no ya jeli na busuafo kura so monte ase da se ono nenya na akunu aba ne se na ida ne tede otika se oye mistake se die benti enti ane ye ka sei abusua ayire na busuafo se dabi wo monte ase baku sei eme ye ka sei koto aye ne nhwehwemu a aye mu nhwehwemu aya wo mahunu sa abrante no onyane yi no obekuno enu nti ye ka sei watwrim ya ehu ensem nyina da no aposifo ede aba no de no so onya guilty o se onku no nenso ehwehwemu ni nyoma 12 bi a wonom aye no wonom ehwe ni mu ase August de kwata August de na temu esi PC ta no ebeba ni ehunu senia ebesi aye no ombetimi aye no ewo Illinois state hono ewo USA enti abusua o ka asem a hweni ye pa ebia na didi agro nenso no wehu ase obi awu ahyew obi bewu ahye bi kra na anim ho asem enti obi anu akwakoyi nika ono ane yiro na yiro so de otimi ko ka se my biggest mistake sa agro kra na wudi kra we de enshada anya agro enti abrante se ne ho akye de papa wotim fifire wa abroche se awo ho pa nenso abrante jaja ono nko awo ne world ya wotim fifire wa ewo USA abrochiman no emu abusua ha ena media na pa no nsi aka Ahenkan Kasiebo no ebesie na mamenhwa de bi wa ha se ansa na masoso mamenhwa de bi wa ha no mo ansa na masoso eti mehwe papa yeko ubza papa ne hwan odi onim papa ne di onim no onim papa no so kra ya che no ya che papa ne na yire ya che no eti mamenhwa se menya 12 bi wa ha se na makanya ma wa ha aba amisko spelele ka so de aba se wotie Kasiebo live no say all roads lead to Ascend North to snatch the seat from NDC. Yabeji akonya no flat. Hey, wasi yabeji seat no flat. Oh, okay, yabeji seat no flat. Hashtag yabeji seat no flat. So amoba kwa kogu kwa na homache so megu na najo so omo kwa koji seat no. Eti amisko die no Blessed Son so dia base 2 p.m. Asante Mampo or say any DC for no it's a peaceful party or say NDC die emujo papa oye nipa anko ye fiampo for asane me hudwi sa pepe ena Hayford so dia base Kasiebo ndi dem ewo takra de kwasimin team me producer ode me ko Facebook abefo ntenta kese no so eye Kwame Asante atopa he ono ano no technician on duty ahomachio erio anapo